ne tarikiya zindanan û ne derabên hesimiyên girtîgehan dikarin qîrîna azadiyê ya girtiyên azadiyê berbend bikin. Dengê berxwedanê dengê azadiyê ye. Ji radyoya dengê gel برنامه دنگ برخودانی دم باش کو دارین هجا ده برنامه کی دن و رجوه دن آگرتی و گرتیگاهان ده به امی بواره بن ده هرکین برنامه ما یا ایرو ده مجار هنه کمیته زندانان یا پکک پاشکه بداخیانی که دیار کر که ده سالا 27مین یا کمپلوی ناف دولتی ده ده کشینا بینگهین لدیجی کمپلوی تیک برنا سیستما اشکنجه الامرالیه نامه گرتی سیاسی علی احسان دوست آجر بر آپور نویسان دی هاتو بو دسترسل کرن دیسا ده درباره ویم جاری ده دوسیه مهیه دادگاه دستور بینگهین یا دولت ترکیه گوت کو سدمک شینبر دسترسل کرنا نامه نهاتیه نویساندن و گوت مافی آزادی ای آگاهی گرتنه هاتیه بین پیکرن دادگاه بلند جزای گرتیگه یا 19 سال و 6 مهان که دجاران به افاده اندامتیا ریخستنه بردفکا دمی یا تفگراجین آزاد تجایه آبری عایشه گوکان هاتو برین بطال کر درباره روشا گرتیگهان زختن لزندانان و تجریدا لسر گرتیان تیم شاندن و سپاندن به تلفن اندامه توهای در استانبول یاشار اوزلو و تولی برنامه همه ببه ده بریاره وکی هنجت تعیین کرنا قیوم آل شونا هفشاردارا سرته صافیا آلگاش هاتبو نشاندان ده هات ifade کرن کو نوچین ده اجانسا کو صوفیا آلگاش ده خدیا وی به هاتیه نویساندن خاباتین روزنامه‌وانی نینه افدادگه خویادکه به چاول همبر راگهاندنا آزاد راگهاندنا دموکراتیک دادگه دیجی دموکراسی بریارین بویرنگی دستینه دوزا روزنامه‌وان نجلا دمر و ازنور دیر جهیه درباره وان ده هم دوسیا هم آگاهی و نوچین مهنه گرتی چتین توتکن کل گرتیگاه تیپفه تکیرداغی تیراگرتن جمال باتا خوره گوت کو جبر اول دیجی لیگرینا تعزی درکتیه هاتیه دربکرین و اشکنجه کرن چالکی او برتکن لدیجی بریارا رژیم ایرانی یاب دربکرنا چالکوانین جن و پیشنگن ریخستنین جن و ریشا مرادی و پخشان عزیزی ده درباره مجاری ده و روزنامه‌وان نیگین شیخ الاسلامی تولی برنامه همه ببه هری داوی جی تورا نوچین مهنه برنامه دنگی برخودانی دست پیدکه قال كرت حتى لا هاتون جبير كرن سبب ديسا نا دشمن تاني وعم بخاون تو ما في خا ندي دستي خا بالشر خا ندي سرولاتي خا نا ممكن الدنيا تناستك بالشر تناستك و نادا علامه ده قال لي كرت دانج ده جبوي ولاتك جبوي ازادياك قال لك شردك دشمن دبر على عند خاست عالم الناس تكا هزار درو فتنة وفسادي كر ما دنيا ناس تكا منها دنيا ما ناس بكر دنيا مرة به دجمنة تاني بميا دجمن جواجي برد ترسا کمیته زندان یا پکک و پاشکه بداخیانی که دیار کرکو ده سالا 27مین ده وظیفه بینگهین آل دیجی کمپلوی تیک برنا سیستم اشکنجه الامرالیه
کمیته زیندانان یا پکک پاشکه به داخویانیه که دیار کرد که ده سال 27 ده وظیفه بنگهین آلتش کمپروی تکبرنا سیستم اشکنجه یا ایمرالیه. کمیته شهیدین به درشمه یا هون نکانن روژه متاری بکن جان خفدا کرن ببیر آنین و گد ده نوا 26 سالان ده به سیستم اشکنجه یا ایمرالیه ره ده شخص ریبرتی آمده حتی خواستن که ایراده یا گل کرد تسلیم بگرن. روجلاتا ناوین دخف که ذهنیتا نتو دولت ده گرتن و دناوا پرسکری کانده بیچاره سری تهشتن. شر جیهان یه سیمین و سیستما نتو دولت و جهر دم زیدتر روجلاتا ناوین روبروی خوین و کمکجیان بهیله. ده شر فلسطین و اسرائیل ده به 10,000 کساتن کشتن. ایرو لسوریه جی به هلوشین رژیم باسی راحتش دستانی سر ریوبریه و سبروجا سوریه ندیاره. دوان 26 سالان ده بردلین پرمزن هاتن داین. به برخودانا مزن پلانین هزین کوپلوگر تک چون. ده سال 27 کمپلوی ده به تمامی تونکرنا سیستم اشکنجه یا ایمرالیه وظیفه یا میا سرکیه. ایدی پارادیگمای ریبرتی وکه هزا چاره سریه تی قبول کرن. هزین کمپلوگر جی اف راستی دیتن و قبول دکن. پنگاوا جریبه راپور آزادی جپرسکریکا کورتر چاراساری یا لسر بنگها آزادی ریبرتی به پیشنگی دوستان وکه پنگاوه که گردونی هاته دست بکرن. بارمانجا شکاندنا تجیتا گرانکری و مسوگرکرن آزادیت مشاندن. جبو ویجی دوی پنگاوه هین زیده تر پیش بخن، گرسایی بکن و برنگه که خورد جبو پروتستو کرنا سالوگره کمپلویه و جبو تره کرنا سیستما تجرید و اشکنجه ایمرالیه هین بخورتی تکوشینه بکن. نامه گرتی سیاسی علی احسان دوست کجری برا پوره نویسنده بو هاتبو دست سرکرین. پشتی بسالان یا دست سرکرنا وی نامه دادگاه دستورا بینگهین آیمه گود کو سدمه که شینبر دست سرکرنا نامه یا علی احسان دوست نهاتیه نشاندان و گود مافی آزادی آگاهی گرتنه هاتیه بین پیکرین. گرتی سیاسی علی احسان دوست کل گرتیگاه تیپه تا آبورهانیا یا بالیک سری تیرا گرتن دچار آدارا ده 2020 ده خوش جریبر آبور نامه که بشینه. لیبل ریوبریا گرتیگاهی به دیایا جهیلا ریخستنی و آگاهیان دده فکر او رامانی تین پاروکرین بریار دست سرکرین نامه دا. حتی تثبیت کرن کود نامه ده بویرین لروجلات ناوین پیروزباهی نوروزی و مجارین اولی هاتن نرخاندن. علی احسان دوستشی لدشی بریاری لدادگاه انفازی یا برهانیه اعتراض کرد. ده اعتراضی ده دوست دیار کرد که دنامه ده خصوصا که فکاردار تنیه و روش عبدالله اوجلان هاتیه پرسین. دادگریا انفازی جی ده سیه آدار ده 2020 ده دست نشان کرد که بریار ریوبریا گرتیگه لگور اصول و قانونانه و سر لیدان رد کرد. دوسیه لدیجی وی بریاری لدادگاه جزای گران آبورهانیه اعتراض کرد. دادگاه جزای گران آبورهانیه جی ده 4 حزیران ده 2020 ده دیار کرد که بریار لگوری اصول و قانونانه و اعتراض رد کرد. علی احسان دوست که جه اعتراضان انجام نگرد بسدما مافی آزادیا آگاهی ورگرتن هاتی بمپیکرین سریل دادگاه دستورا بینگهین آیامی دا. آیامی جی بریار دا که مافی آزادیا آگاهی گرتن یه سرلیدار کو ده خالا بستو دیان یا دستورا بینگهین هاتی گهدار بکن آگاهی گهدار بکن آیامی سرلیدان نرخان دو دیار کرد که دسته دسپلین اربدادگری تکیلداری فکار و گمانا نامه بوی سدم دلیل کشنبر پیشکش نکرینه هر وها دیار کرد که نه هاتی نقاش کرن به نامه دکاره به بشکی بشاندن آن نا دادگاهی دیار کرد که دستوردان لویه که نوا جاکه که دموکراتیک نپیویسته و بین پیکرین آزادی آگاهی ورگرتنه یه. دادگاه بلند جزای گرتیگاه یه 19 سال و 6 ماهان که دجاران به دیای اندامتی ریخستنه لبردفکا دمی یا تفگر جنین آزاد تجایی آبری عیشه گوکان هاتبو برین بطال کرد. دادگاه بلند بریارا نهمین دادگاه جزای گران آمده یا که بگشتی 30 سال جزای گرتیگاه دابو به قسمی بطال کرد. دادگاه بلند آل سر لیدانا اعتراضی یا پاریزرین
عایشه گوکان لیکولینی کر و پشتی وی بریار خدا دادگاه بلند به باطالکرنا بریاری یا دوسیه دیسا جه نهمین دادگاه جزای گران آمده رشاند و خواست عایشه گوکان جنوب وردار زاندن. بله گودار اینجا هم دزانن او روشه که پیواجوه که درباره روشه گرتیان زختین لگرتیگاهان و تجریده لزندانان هیه درباره وی پیواجوه هانه ده روشه گرتیان گشتیه چه آسته پرگالاگو لزندانان چه پرگالکتی مشاندن یک جاندامین سازیت و های در استانبول برز یاشار ازلو نهار سر خطا تلفونی آمده برز یاشار ازلو هم بخیر هاتن و شانامه روژین و خوش و گشبن دم باش اولا ایجا بله برز یاشار ازلو بری که هم بکوین مجارا پرگالاگو لزندانان تی مشاندن هم درباره خباتا گو هند مشینن قادا گو هنلی خباتا دکن هنک آگاهیان به گهداری مره هم پار و بکن و یگلکی باش بفرمو از خو نودی ورد جم ناف کروم مدا جی دیگرم بله یعنی daha beyavi demek o beyavi diriş az qers ağzmanı navçeda eş başkanı بله هف سلوکی وی سازیه بود Eris ondan sonra 2000 nehada Mekazman belediyesi girdi hef serukamı çide müzdü بله Kazman belediye şeredere belediye de eş başkanı بله 2004'da da çözüm süreci xarabu mera dosya tevekkürünü yani demek adırış ez atma girtini ez ve dema ilk çözüm süreci xarabu ez girdim şan me eki Rize Kalkan deri demek adırış ve derimam ez derkettim 2016'da da heval çidem hatta girtini ve deri girtin şan me Urfa'yı yani komu zindanada yani ve deri ez zaten 2020'da da zindanı terk ettim sonra de bisya az terk ettim pazar rojaşun ve dosya efserukam çidem özü onaylanmış kirin بله hem Kars Kazman reketin atne İstanbul'e asla ki ha meber xuda yani kaçak ger ya hava salaki hakiye girtini Bakırköy kadın cezaevi de sakine. بله Yani duruma hevala zindanı da hani ki ne başa yani hem ve deriko tutuklu aileler derneği de hem kardıkın hem içine ve derim hem basın açıklaması vesaire. Ser hevala hani ki sistematik ek de haini yani aramada hevala acizdıkın dolabada örneğin hevalinin ektikin nanağın dolabı derdikın digirin davna çopa hevalan navna ne haşkani örneğin gel hevala mevurda kronik hastalık hevan yani örneğin heval بله برز یشار ازلو هون بخوا لچن گرتیگاهان نارین یعنی تکلیو بچن گرتیگاهان هری خباتا هون بخوا taybet هون دکن özel yani Marmara bölgesi komple yani emledinir matu eder بله birinci bölgede yani girdik G'da yani sadece Bakırköy'de çese havalajın yani بله Silivri Malbara yani beri Silivri nuka Marmara ondan sonra Kandıra cezaevi Vanam Gışıklı'ydın yerin Maltepe cezaevi ama bölge mıkı Bakırköy Bakırköy'dün yerim بله çese havalajın öderine چلوسی هوالنجین چلوسی هوالنجین چلسی هوالنجین öderine evvel neme دو سالının durdane بله cezan xalas buna ona sürekli cezan istismali cezası edilin cezandır iştekin بله چند گرتیه نخوش کو روشان خطر القاده هون خباته دکن چند گرتی هن الجموات حرف ciddi نخوشان هنه ama zaten
Komale da jî parve kir. Yani vê derê İnsan Hakları Derneği da jî meclisina komisyonu jî me بله van ra parve kir. Zaten hevaleka me kanser hassasiye veya Leyla Aygün. بله Hevseroka me rahatsız. Ondan sonra Suriye Bulut'e hevaleka me 32 sale ev rahatsız. بله Heval jiyaneye zaten ev xerqa amediye ev her nigada gaziye yani qenik vare ihtiyacı bu ne heval jira dön alikar. Yani demek ha zindani da heye. Ev sıra dert kemne görüşü solan piyan derdi. Ona jü carki dernek ettim meservici. چه هدف آن جوان کریارین لیگرینا تعزی و سول درخستنا وان حتی ام بجین سردگرتن یعنی چه هدف جوان psikoloji baskı yani sindirme politikası yani dün yani hündürdacı bile zulüm devamdık yani servana en ufak hareketteki havalı tepki göstermişken hücre cezası digrende ne dişin ne hücre yani. Bele. Yani Serbiya ve ber basın açıklama ber Bakırköy cezaevi geldi caracı tecridi kırmak için basın açıklaması zikir. Yani enviya sürekli Bakırköy'ün ne gündemi ama ne yazık ki hala ava sıkıntıya devam dike. Zaten abi hatta beşame şu ava Konya yansımış meclisi bu du vekilemet parazeremet çun cezaevi ziyaret kin havalara evditten kerin. Encam şirketi serdane onu dikarım mere para vekin. Ya çun zindan ziyaret kirun parazer. Arı netice ko van milletvekili çune encami ve ziyareti u parizer encami kujiler ketiniz sonucu yani. Yani aval gergerli oğlu şu heval Pervin Buldan şu. Beli. Yek hevala ki dö hev mara gotin navenka ne bir ama yani siyah parazer meçhun ve sonunda. Arı. Yani zindan ziyaret kirin. Zaten kuş bir saliyem çun me görüş edaş aynı sıkıntıya bu. Hani ki evvel sadece ailem mağdur nevin zaten evvel piyah derdikin goravadı dert kevne afkat. Yani parazara. Beli. Ondan sonra ekerne reviri goravat için. Çünkü solanaki derdikin evvel tevki göstermiştikin. Ama sadece sırat deneyeceğim malbatta telik avateni malbat yani malbat jeneki em jeneki ve de tedirginin çünkü zıvıstane sahre yani sevir nekhaşi jene megut xaneve yani telik avader kevin yani 20 dakika 25 dakika apı vadımını xaneve hasız nevi. بله باشه برز یشار ام دخوازن ویجی بپرسن نا درباری گازتا تلویزیون رادیو گهدار کرین زندانی که هون های وان جه هی آگاهین درباری بیلگی و درباری وی ده چه هی الجموه والا زندان از خود دا رازم yani از durum نه آگوت زندان آگو جه خباتی گون های و جه هی yani saha گون لدنرن Yani İyemnika xevata zaten ser komalite parvekirini hemu zindana da yani evat dengasiya heye yani hevala megelek cezan hattını kazandığını keyfi olarak direj dikin yani örneğin düdeni radyo xona düdeni hendur ve radyoyu bile dini ser hevala tutanak edikirin dön on veya ayar dikin vesaire tutanak adıdır. Yani heval ki yani tepki demokratik tepki göstermek ki dönerin hemen hevala tepki digirin tutanak adıgın dışına eka naviram şu hücra. Beli. Beli. Tüm zindana meda bak yani Marmara bölgesi genellikle ya yansımış medve aynı yani dengası aynı tüm zindana da devam dike yani. Yani الگور قانون وان دکارن روزنامه دکارن تلویزیون جیبنرن قانونی گرتیان هیلی اما بمپیدکن هون جبو و کارک حقوقی و چواد که جبو بمپیکرنا مافان تجرید پارزر کارک حقوقی ها چواد که متخاصم داوید بپرس.
ام بیات یعنی آریا اکیدا یعنی دمک پیشا بدم مذهب کتانیا داشت خبر دا یعنی متیا استرتیوی داشتیم رپورتاج دا yani melbat olarak bir zindan cem tepki yaptıdın. Ondan sonra parezar aradojun parezarji meclisiyeti ne zaman ama hukuku eknakın yani hukuku uygulamış nakın der nakın peş. Yani her derek keyfi muamele dedeklerine yani. بله باشه برز هشار پرسه مجوه قدیان اگر تشتکی آگاهی که دخوازن هم بیجین یان بانگا کی وهبه ام ویجی جوه بگرن دداویه ده؟ ولم همو اول زندان ara silahı خودشونین ام malbata girdik yani em berveya em mücadele bikin yani evacı yani emeknak yani bu sistemi em serahınat teminin em seremedik em mücadele devam bikin ya ha devam bike yani berkudan jiyane yani em sadece bir karım bej بله برز یشار ازلو اندامه تو هایدر استانبول هم گلک سپاس کجبو بشتاریت هم خباتی و ده سرکفتینی دخوازن دم باش صاحب سپاس بله دبریارا وکه هنجتا تاین کرنا قیوم لشونا هفشاردارا سیرتی صفیا الگاش هاتیه نشاندان ده هات ادعا کرن کو نوچین ده اجانسا صوفیا الگاش اخودیه ویبو هاتیه وشاندن خباتین روزنامه‌وانی نینه اف حجتا دادگاهیه یا لدیجی دموکراسیه فرمو لوی دوسیه ام گوتارو هفشاردارا سیرتی یا دم پارتی صوفیا آلگاش آدویستونی هیچلی ده جی پیوری هاتا گرتن و لشو نوی قیوم هاتا ارکدار کرن وکی هنجچی جزای گرتیگه یه دوسیای ده به ادعای اندامتی ریخستنی هاتیه و گرن هاتا نشاندان صوفیا آلگاش بریا به هفشاردار جبر خبات خوا یه روزنامه‌وانی ده هاتا درازاندن ده دانشینا دوزه یا 28 چلی ده بریار هاتاین پنجمین دادگاه جزای گران آمده ادعای اندامتی ریخستنی 6 سال و 3 ماه جزای گرتیگه ده دادگاه هنجتا بریار خوا یا 29 روپلا بکته اشکره کرد ده بریار ده جهدا مطالعه دوزگر پاراستنا صوفیا آلگاش پارێزەری وێ و ئیفادەی شاهیدەی بەشارتی هەنێک نوچەی کۆدەما صۆفیا ئالاگاش مدیرێتا ژن و سێتێکر هاتبوون وەشاندن وەکی سوچ هاتن ئیداکردن هەروەها پارڤەکردنی لەسەر مەدیا دیجیتال و ئامورên پێشەی یên dê سەردەگرتنا ماڵێدا هاتن دەستخستن jî wekî سوچ hatine nîşandan lêpirsîna dê sala 2016 de ji hêla serdozgeriya Komerê ya Gazî Osman Paşayê ve hatbû destpêkirin û bi biryara neşopandinê ve encam bûbû jî lê biryara bihincat hata zêdekirin lêpirsîna bahsa agahiyên سپارتبون ifadeyê şahidê nepen ê bi navê şahidê hijmara yek dihat îddiakirin ku Sofya Alagaş xebatên rêxistinê dimeşînê û pêş re biryara neşopandinê hatayîn lê belê ev biryar hat rakirin û li dosyayê li Amedê tê meşandin û cezayê hatibû dayîn hata zêdekirin ifadeyên şahidê nepen jî dê biryara bihinceta cêgirt endamtiya Sofya Alagaş ya Komeleya Rojnamevanên Azad ku di sala 2016 de bi KHK hatibû girtin hata kriminalizekirin ifadeyên şahidê nepen ê bi koda K844 B3 lîte 5 ku li ser nivîsa Müdûreta Emniyetê ya Amedê ya dehê Kanûna 2024 de lê danişîna şeşa da axivî bû û di dosyaya 11 rojnamevanan hatibû girtin de gotibû ez li ser navê dewletê xebitîm jî dê biryara bihinceta cêgirt şahidê nepen ê basa agahiyê kir diyar kir bû ku Sofya Alagaş lê jin nûsê müdûrê şîrketê îddiaya propagandaya rêxistinê kiriye dê biryara bihinceta jî ev îddiaya sosret hata erêkirin nûçeyên hatine weşandin xebatên rojnamevaniyên nînin dê biryara bihincet de bi îddiaya endamtiya rêxistinê ceza lê hatiye dayîn her wiha dê biryarê de cihda hinceta dadgerê li dijî biryarê deng bêkar anî jî dadgerî di hinceta xwe de got dê nûçeyên hatine çêkirin de weşanek li gorî fikrên KCK PKK hatiye kirin lê belê ev rewş bi tena serê xwe ji bo endamtiya rêxistinê nabê xusûseke têrkar dadgerî da zanîn nabe ku îfadeyên şahidê nepençî ji bo hukm werê dayîn bi tena serê xwe
خو وکا سدم وری نشاندان و گوت ده دما تعقیبات ده لإفاده شاهد نپن 01 نولو نهاتیه وداری کرن لو مانا بکو لگوری و حکم وری داین. روزنامه‌وان نجله دمر آرواس ده 27 چله ده چرچوای لیپرسینا سردوزگریا کوماره یا استانبول ده سردگرتنا مالان ده هاته بو بنچاف کرن. نجله دمر ده 20 چله ده به دیای نبتیا رخستین هاته گرتن و نها لگرتیگاه جنان آبا کرکویتی را گرتن. لیپرسینا ده درباری نجله دمر ده هاته تمام کرن سردوزگریا کوماره یا استانبول دیانمه که جپنجی سیر و پلم پیکتی آماده کر و جهده دیروکا پکی که کجکی و هر وها آوابونا و یا ریخستنی. دی دیانمه ده برنامه پولیتیک کادن آنجلا دمر پیشکش دکر جه گرد. ده دیانمه ده هاته گوتن که مدیا هبر تیوی هفایوینا به رایداریم پکی که و کجکی ره پاروه او پاروکرنا برنامه پولیتیک کادن یا دوی تیوی دایی وکه تیکلیا ریخستنی هاته ادعا کرن. دی دینامه ده هاته ادعا کرن که مدیا هبر تیوی وشانین پسنی ریخستنی ددن و پشتگیریه ددن ریخستنی دکه لیبلی نها دیار کرن لیبلی نها دیار کرن کاکو نجلا دمر جبرنامه ده چه ifade ین پسنداینا پشتگیریه ریخستنی بکار آنی آنها ده دوزگریه ده وکه دیانامه نها تبجی کرن ده دیانامه ده هشت برنامه نجلا دمر وکه دلیل جه گرتن و نگوتن نجلا دمر این ده برنامه ده تی گوتن میوانین وکه سوج هاتن نشاندان دی دیانامه ده قیده کی تلفونی جی جه گرت و آخفتنا نجله دمر یا به میوانی برنامه رو که سوج هاتیه نشاندان. روزنامه‌وان ازنور دیر دداخوازا گرتن سوقی دادگاه هاتا کرن درباره وی ده بریاره گرتن هاتا داین. نوچه گهانا آژانسا نوچه نام بزبوتامیا یا قوسر میردین ازنور دیر هفته سباتی د سردگرتنا مالان ده هاته بو بنچاف کرن. ازنور دیر کوج پشت و هاته کلبچه کرن و بنچاف کرن پشتی کار و بارن امنیتی سوقی عدلیتی هاته کرن بدا خوازا گرتن سوقی دادگریه هاته کرن. دادگریه کو ifade ازنور دیر گرد بریاره گرتن دا ازنور دیر دما ج سالون هاته درخستن بریار به duruşma ya çapamani azad nikare be denkirin protesto kir. Mithat Yılmaz Luqman Aslan pişti lepersina dozgeriye hatim berdan Zeynet Algan u Hilal Çelikji bi şarta kontrol adli hatin berdan. گرتی چتین تودکن کل گرتیگاه تیپا فا تکردا غتی را گرتن جمالباتا خورا گوت کو جبر اولیدیجی لیگرین تازی درکتیه هاتیه درب کرن. گرتی سیاسی چتین تودکن لگرتیگاه تیپا فا تکردا غتی را گرتن. تودکن ده سال 2012 ده لنابچه قریازی یا ارزروم هاته بنچاف کرن و پشت را هاته گرتن. تودکن به ایداین اندامتیا ریخستنی خراکرنا یکیتی و یک پارتیا دولتی به پلانگری هودا پیوریدار جمهوری بکوژه و پروپاگاندا ریخستنی هاتا توانبار کرن. دوزا تودکن لی 14مین دادگاه جزای گران ارزرومی پیکات ده سال 2013 ده جزای معبد 28 سال و 6 ماه جزای گرتیگیری هاتا برین. تودکن سوقی گرتیگاه هجمارا دو آتی پافی آتا کرداغی هاتا کرن. نخوشی تودکن این وکی سندروما لینک، تریود، گاستریت، ölser، اپانیا خوی، اچقاندنا رهکین بیان و واریس هنه. تودکن لسر تلفونی به مالباتا خورا آخوی او گود او راستی هنک بین پیکرنین مافان هاتیا. کوره تودکن بروز تودکن دیار کرکو باوی لگردیگه راستی زغت معامله خراب ته او گفا کشتنی لیتین خوارن. بروز تودکن وها دوماند.
بابه من گود دده من بره ده جه گرتیک جبر هما زختان مریا و نها جه همان گفلوی تین خوارن. بابه من گود دوزگری گرتیگه گاردیان و مدور گفلوی خوارنه. آنگو جبر لگرینا تازی قبول نگریا تندیا فیزیکی لحاتا کرن. ام دزانن کو هر کسین وی سپانه رد دکن راست همان معاملیتین. تودگون و گود ده من بره ده جه همان گفل بابه وی هاتنا خوارن او ها گود ما گلی کر لی انجامک جه در نکد. چوک امیده بابی میتشن. دوی مشاره دا راپور هنه و لیسته دیابت عادیت جره هاتی آمده کرن. لیره و بریا گرتیگه به وی لیسته ناکه به هنجتین کیفی ناهیلن بچه نخوشخانه. وکه مالبت و پارزره مگلک جاران دا خوازنامه جو وزارت آداده و سازین تکلدار نویسان لی تف بی برسمان. تودگون اخافتن خواها قداند. ما به حقوقنا سره هفدیتن کر و دوسیا به هور و کور لیکولین کر. سوچکی کو جزا وردای نهاتیتن. تاوی گوت سالوغین شینبر تونجی تنجی بر اخافتن روزانا یه سر تلفون اب جزالی هاتیه برین. اب یک به اشکره بین پیکرنا مافه. جبو وان بین پیکرنه لیدجی باوی میتین کرن از بانک لسازین حقوقی دکم. گرتیش مافه خواه ین هری سرکه به پارتین هشتن. لگرتیگه اشکنجه و معامله خراب لگرتیا تکرن و گفا کشتنه لیت خوارن. بله خزمن گرتیین کو رژیم ایران جزای داروکرین لوان بری لپیشا گرتیگاه اوین چارکی لدارخستن و خواستن بریار داروکرین ور راکرین. د چرچوه کمپانیا سیشما نا جداروکرین رژی هاتی لدارخستن جبریا دروژان چالکوانان جواکا سویل و مالبات انگرتیین سیاسی یک جزای داروکرین لزاروکین وان هاتن برین لبر گرتیگاه اوین کومبون او دا خوازارا گرتنا جزای داروکرین کرن. دناوا کسین کو اف چالکی بونه و تبلیوی بونه چالکوانین مافین مروان نرگیز محمدی جهتر پناهی هستی امیری آرش صادقی کامیز نوروزی شقایق مرادی آریا شیخی و حسین رزاقی جی تبلی چالکی بون. هجای بیرخستنه کو لگرتیگاه ایرانی و رجلات کردستانی لوان گرتیگاهان همو روژن سیشمی وکه نرازی بون لدیجی جزایب داروکرنه گرتی دکوین گراوا برچی بونه. لگرک ولاتین جیهان جی کسایت و ریخستن این جنان جی دناف ده دنامیان یکوش رژیم ایرانی را شاندن ده خواستن بریار داروکرینه یه لسر سیاستوان و چالکوانین مافین جنان وریشا مرادی و پخشان عزیزی هاتی استاندن وره بطال کرن. جچلو چای ولاتان 1200 کسان جبوی رژیم ایرانی بیریار جبوی داروکرنا بخشان عزیزی و وریشه مرادی دابو راکه و جبوی تکشن هرپاک بانک کرن. جچلو چای ولاتان 1200 کسان لدیجی جزای داروکرنی داخویانی یک پیشکش زیدتری ست ریخستن و طور نامنتوی یک فمینیست سیویل و پاراستن مابی مروان کرن. د داخویانی ده هات خواستن کو جبونا بتال کرنا جزای داروکرنی به هبرا بخابتن. حتی دیار کرن کو داخواست دکن کو زخت لسر دستلات ایرانی وره کرن کو دمل دست جزای داروکرنی یا لسر هر دو گرتین سیاسی این کرد بخشان عزیزی و ویریش مرادی وره هلوشاندن و وره نازاد کرن. ده همان داخویانی ده حتی دست نیشان کرن کو دبی ریخستنی مافین جنا هر درفتی جبونا لی پرسین کرنا به پرسین ایرانی جبر پلانچویا مکتریسیدار آدار و کرنا جنان بکار بینن. هنه کسان شی امضای خوابیتن بنی داخویانی اون. گروش ایرینی، زینب جلالیان، نرگس محمدی، مریم سادات یحیاوی، هورا نهبت، ساکینه بروانی، متحره گویی و ویدا ربانی. زیدتری سی رخستنین جنان به داخویانی که بانگا راوستاندنا جزای داروکرنه جبوی بخشان عزیزی و ویریشه مرادی هاتی دایم کرن. جالیه دن وی زیدتری سی رخستنین مافین جنان یه نهرم آسیا ناوین و افریقا باکور داخویانی یک بلاف کرن.
د داخویانی دا بانک لسازیا دادپیریا ایرانی تکرن کو جزا دادپیرن یا بخشان عزیزی و وریشه مرادی و هموی گرتیندن سیاسی راوستینن. ده همان داخویانی دا تگوتن دوی ریس پروسه سیاسی و دادگهکرنا به عدالت بکرن. جبر کو جزا دروکرن جزاک نمروانه و بنگهکرن اشکره مافی مروانه. دوی جزا دادوکرنی د سیستم یاسایی یا ایرانی دا وره را کرن. بخشان عزیزی و وریشه مرادی تو سوچک نکرنه. تنی به دخواست رژیم ایرانی جزا لوان هاتنه برین. هجایی گوتنیه ده 8 چله 2025 دا پارزر گرتی سیاسی بخشان عزیزی امیر رئیسی رگاهند کو دادگاه بندا ایرانی جزا دروکرنی کو بخشان عزیزی هاتو برین اری گیریه. هر وها دیار کر belgeyin ku wan ji boy parastina bexşan ezîzî pêşkeş kiribûn ji alî dadgehê ve hatine redkirin. Her wiha cezayê dervekirina werîş Muradî di rûniştina wî ya 16 Hezîran û çarê cotmeha 2024 da hate dîtin bi fermî parêzerên wî re hatiye ragihandin. Biryara darvekirine ya li ser jinên çalakên siyasî û mafyê jinan werîşa Muradî û Bexşan Ezîzî hatiye standin. Bertekên li Rojhilat û Îranê bi taybetî sazî û rêxistinên jinan kampanya rawastandina biryara darvekirinê di çi astî de ye. Ji bo ku em van mijaran gotûbêj bikin li ser xeta telefonê rojnamevan Nêgîn Şêxulîslamî amade ye. Birêz Nêgîn Şêxulîslamî hûn bi xêr hatin weşana me dem baş. Dem baş, Hevalcan. Serçava. Berê hevala Nêgîn em dixwazin ji we ji vê bipirsin niha rewşa her du çalakvanên jin, siyasetmedarên jin û pêşengên rêxistinên jinan di çi astî de ye ev biryara darvekirinê heta niha bandora van helwest û bertekên li dijî vê biryarê di çi astî de ye em dixwazin tu ji me re şîrove bikî fermû. Eger agahî te re hebe mere parve bikî. Berê. Her wekî xwetan li xebereken şaratan geyand li ser werîşa Bexşan bo her du yekiyan hukmî edam hatwe ve ew xeteriye hest ki her kat biyan ben bo edam kirin. Belam li ser Bexşan weseke dîwanê alî kişwer ki ew wekî ebê çapêkewtin kin bo carekî te li ser perwendeka amaden nogin ew karekin hukmekeyan duware teîdo kirgeso ve nardûgiyan bo ew şona ki hukmeka her kat bûn bo cebecê kirdin. Belam li ser werîşa hêşta welamî ew nehatwe so ki yani pêdaçûnewê dubare nekira li ser perwendekê û rayan girga ewiş li egerî ew hest herwa yani wekyalakanî wa êjin ki egerî ew hest ki bo werîşeş ew hukma edame teîd kirgeto çûn wayê pê eçîn ki ew biryarekî siyasî ye ne biryarekî dadperweran e. Belê baş e niha em bêjin li her sê şemê jî li zindanan jî grev yani grev û çalakî jî hene. Di derbarê wê de çi agahiyê li kîja girtîgehên Rojhilat û Îranê ev grev henin piranî ji bo piştgiriya van çalakvanên jin? بله لو کاتو که پخشان و ریشه گیراون خویان به نردنی نامه با دروی زندان اگرداریان به خلقتا و لسر او مانیفسته که اوان هلگری او مانیفسته بون مانیفستی جنجیان آزادی سلیک رون کردنویان بۆ گەلی خۆیان و هەروەها بۆ گەلی ئێران ڕێگەی نامەکان و ناردە دەرەوە. ئەو بابەتێکی ئەوان لەسەری پەیداگیریان نەکرد ئەوە بوو کە ئەوان بۆ مافی ژنان و مافی مرۆڤایەتی تێکۆشانیان کردگا. دەستیانیان سەر ئەو خاڵانەکە لە ڕۆژاوای کوردستانە لەگەڵ داعشە ڕوبەڕوو بووبوونەوە. هەروەها زانین خودێ ئێرانیش لەگەڵ داعشە بەشەر هاتووە کە خۆی کێشەی هەست لەبەر ئەوەکە لەگەڵ داعشە بەشەر هاتووە و هەروەها داعش لەو کاتە ئیسەیش هەرواسە هێزێکی تاریکە کە جەهان بەدەستی
بەتەنگ هاتووە ئەمانە ڕۆشنگەریگەرێک بوو کە هەروەها لەسەر مانیفێستی کۆنفدرالیزمی دموکراتیک قسەیان کردو باوەکێک کە گەلانی ئێران ئەتوانن بە هەڵگرتنی ئەو مانیفێستە خۆیان لە ناکۆکیەکان دوورکەنەوە لە شەڕ دوورکەنەوە توانن بە یەکۆ کۆمەلگایکی لە مرۆڤایەتی و خۆشەویستی پێک برن ئەمانە بابەتگەری بوو کە هەم وریشە هەم پەخشان پەیداگیریان کرد لە سەری و لە نامەکانیانە ئاماژەیان پێکرد هەمووی ئەمانە بوو بە خاڵێک پۆزۆتیڤ و گرنگ بۆ گەل و هەر لە ئەو کاتۆ هەم ژنان لە زیندانە خۆدەی ژنان لە زیندانیان دەرواقعوان بوون بە پێشەنگی لە زیندانە هەم لە زیندانە بوون بە پێشەنگ هەم لە دەرەوەی زیندانە بوون بە پێشەنگ و ئەوە هەمووی ناڕەزایەتی گەلی هاوردەوە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە بەردەوام خەڵکی ئێمە خەڵکی مەدەنی ئێمە چالاکوانانی مەدەنی ئێمە چالاکوانانی سیاسی مامۆستاکان زانکۆ دایکانی ئاشتی هەمویان بە ڕێخستنی ئێعتراز و ئێعترازانی مەدەنی و بوونەوەی لەبەر ئوستانداری شاری سنا هەروەها دادگای ئینقلابی شاری سنا ئەو ئێعتراز خۆیانە بۆ حکومە نادات پەروانانە ڕاگەیاند لە زۆربەی وڵاتانی جەهانیشە فێمینیستەکانی جەهان و هەروەها تێکۆشانی جەهان لەسەر ئەو حکومە ڕاوەستاون لە ئەم هەرە دواییچە ئەتوانین ئاماژە پێ بکەن کە چەند ڕۆژ پێش بەش لە بنەماڵەی زیندانیگر سیاسی ئەوانەوە داخوازیەکەن بۆ ئەوە کە لەسەر مناڵەکان یا مناڵەکانیان کوژراون لە ئەم 2 ساڵی ڕابردووە حتا پێشتر لەوەیچە و دادخواهن یعنی دادخواهیەکەن لەسەر خۆی مناڵەکانیان هەمووی ئەوانە لەبەر زیندانی ئێڤینە جەمە بوونەوە بنەماڵەی وریشە خۆیچی لێنە لەگەڵ ئەوانە جەمە بوونەوە ئێترازیان کرد هەروەها پێویستە ئەمیچە بێژم وریشە خۆی مانگردنێکی کرد کە بە ماوەی 21 ڕۆژ تووری کێشە لەو مانگردنە وریشەکە دەستی پێکرد ئاماژەی بەوە کردکەوتی من لە بەرابەری حکمی ئێدام و هیچم بۆ خۆم ناوێ و تەئەکیدی کرد لە نامەکەیە من هیچم بۆ خۆم ناوێ بەڵام لە بەرابەر حکمی ئێدامەوە ڕائەوەستم و ئەم مانگردنیشمە بۆ بەرەنگاربوون لەگەڵ حکمی ئێدامە هەست ئەمانە هەمووی وەکو مانیفست لەلایەک گەلەوە هەڵگیریە بە پشتیوانیان لێ کرد و ئەو ڕۆژێشێکی لەبەر زیندانەوە جەمع بوونەوە ڕاستە بەبوونی پەخشان بوو وریشە بوو بەڵام دێمە زیندانیگر سیاسی کترمان هەست لە نەتەوە جیاوازەکان لە ئێرانەکە هەموو حکم ئێدام بەسەریانە سەپێنراوە ئاماژەشیان بەوە کرد و وەکو ئەوە کە خۆی وریشە لە ناونامەکەیە ئاماژە پێ کرد و ڕاوەستان لەسەرەوە نا بۆ ئێدام ئێستش کەمپێنێک لە زیندانەکانی ئێرانە پێکاتوە کەمپێنە ڕۆژگاری سێشەممە مانگردنەکەن ئێعترازەکەن شعار ئەدەن لەناو خۆتی زیندانەکانە و بەشێک فرێک لە زیندانەکان لە شوێنە جیاوازەکانی ئێران و یان لە شارە جیاوازەکانی ئێرانە پێویست بگەن بۆ مانگردنە و ڕۆژگاری سێشەممە ڕائەوەسن لەسەر ئەو مانگردنەوە ئێژن نا بۆ ئێدام و خوازیاری ئەوە نەکە حکمی ئێدام نەتەنها بۆ زیندانیانی سیاسی بەڵکو بۆ هەموو زیندانیان هەڵوەشێتەوە و دادگایکی عادڵانە بەرگوزار بێت و ئێدام بەگشتی نەمێنێ لە ئێرانە باشە هەواڵە نگین یعنی ئەم ناخوازە وێژی بێژین یعنی وەکێ برەنگێکی نینی ئەم بفکرن لێبەلێ ئەم بێژن ئەگەر ڕژیمە ئیرانی هەلوەستێن لە دژی عدامێ جدی نەگرت هەم هوندرێ ئیرانێ دێ لە ڕۆژهڵات و هەمژی لە جیهانێ ئەگەر وێ جدی نەگرت و بریارە بدارڤەکردنی پێکانی ئەم ناخوازن وێژی ببێژن یعنی دوور بێ لێبەلێ ئەگەر کو وێرە و شپێک هات لە ڕۆژهڵات و ئیرانەوێ چڕوو بدە دیتناتە دەگۆهۆن درەوشێ دژنێزوێت شۆپینن وێ ڕەوشەکە چاوە بدە نکارە ببە پێلەکە دوێمینە سەرهێلدانە ژنجیان ئازادی زنی ئیستا بارودۆخ لە ئێرانە زۆر ئاڵۆزە ئێمە هەموو ڕۆژێک خۆپیشاندانمان هەست بەڵام بەشە لەم خۆپیشاندانگەرە لەسەر لەلایەن معلمەکان و پەرستارەکان و کاریگەران و لەسەر مەعاش و ئیقتیساد و ئابووری کە لە ئێرانە زۆر گەلی ئەمە لە فشارن بەڵام ئەگەر ئەو حکومە لەسەر بین و سەر وریشۆ پەخشان بێتە جێبەجێ بێت بەڕاستی من پێم وا بێت بۆ جارێکی تر
حکوومەتی ئێران لە بەرابەر گەلی کورد و یعنی گەلی کورد لە بەرابەر حکوومەتی ئێران ڕائەوەستێت و جارێکی تر ئەم ڕوبەڕووبوونەوە ئەو شەڕی سایکۆلۆژی و شەڕی ڕەوانی و هەروەها شەڕێکی تر لە بین حکوومەت و گەلە لە ناو ئێرانە دەست بێکە. ڕاستە لە توور ئەم ساڵانە گەلی ئێمە بەردەوام لە شوێنە جیاوازەکان و بە شێوەزێکی مەدەنی و هەروەها بە شێوازگەر تریش حتا لە بەرابەر ئەو بڕیارانە کە جمهوری ئیسلامی داویە ڕاوەستاون. ولی ئەمە تۆزەی تایبەتە لەسەر مەسئلەی ئێدامی فەرزاد و فەرهاد و عەلی و شیرین عەلەمهولی ئەو کاتێکەوە پێکات گەل خۆی وەکو خۆی بڕیاریدا و مانگرتنێکی گشتی ڕاگەیان. بەڵام ئەم کاتە پێش لەوە کە ئەو ئێتفاقا کەوێ گەل کۆنشی بوو ڕاوەستا و مانگرتنێکی گرت لە سەراسەر ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. پێم وایە وەکو هەمیشە ئەم جارێ چاتانێ بێتە پێشەنگی لەم بابەتەوە ئەم جارە تۆزێ بە پێی بارودۆخە جیاوازەکە کە لە ئێرانە هەست ئەتوانێت بارودۆخێکی جیاوازتر پێک بێت و ئەتوانێت بارودۆخێکی زۆر ناخۆش پێک بێت. بەلێ ڕۆژنامەوان نیگین شیخولسلامیش بۆ ئاگاهیێنتە نرخاندنێتە ئەم گەلەک سپاس دەکەن خەباتێتەدا ئەم سەرکەفتە لێ دخوازن دەم باش. گۆدارên هێژاد هەری داویژی تورە نوچە û di derbarê girtî û girtîgehan me amade kiriye ya vê hefteyên bi hev re guhdarî bikin. Koordînatorê weşaniya rojnameya Bîrgûnê İbrahîm Varlê li ser hesabê xwe yê medya dijîtal daxuyaniyek da û got ku koordînatorên weşanê yên rojnameya Bîrgûnê Oğur Koç û Berkant Gültekin û mudirê berpirsiyar ê Bîrgûn.net Yaşar Gökdemir hatine bin çavkirin. Hata zanîn ku bi hicceta nûçeya têkildarî serdana nûçegihanê rojnameya Sabahê ya sirdozgerê Komarê yê Stenbolê Akın Gürlek hatine nîşandan. Hata dişçakirin ku rojnamevan birîn mudiriyeta emniyetê ya Vatanê ya Stenbolê. Dîsk basın iş ji bidaxuyaniyekê bertek nîşanî bin çavkirina rojnamevanan da û xwest ku rojnamevan tavîlî bêne berdan. Serokê Giştî yê CHP Özgür Özel jî bertek nîşanî bin çavkirinê da û weke reziyaletî pênase kir. Özel banga berdana rojnamevanan kir. Danişînan doza hevşaredarê Kaxizmanê Mehmed Alkan hata talûkirin. Hevşaredarê Kaxizmanê ê Qersê Mehmed Alkan bi diyaya endamtiyarê xistinê tê derzandin. Danişîna doza Alkan li diyomîn dadgeha cezayê giran a Qersê hata li darxistin. Alkan û parêzerî wî hiccet nîşandan û tevlî danişînê nebûn. Li ser vê yekê şandeya dadgehê danişînê a dozê talûqî bîstê sibatê kir. Tora mafê mirovana Kurdistanê diyar kir ku İbrahîm Muhemmedî yê li bajarê Sineyê Rojhilatê Kurdistanê li hucreyê yek kesî tê ragirtin. Di daxuyaniyê de hata gotin girtî li hemberî ragirtina bi keyfî û bi zexta hêzên dewletê ya li malbata wî li hucreyê 8 rojin di grava birçîbûnê de ye. İbrahîm Muhemmedî ku di çile 2023 de li bajarê Sine ji alî hêzên dewleta İranê ve hata bin çavkirin bi suçdariya çalakiya li dijî dewletê saleke cezayê girtîgehê lê hatiye birîn. Li gorî danayan tora mafê mirovan a Kurdistanê ji destpêka sala 2025 û vir ve zêdeyî 166 Kurd ketin ber lêpirsînê û gelek jê hatin bin çavkirin. Li Rûhayê du kesên hatin bin çavkirin bi diyaya endamtiya rêxistinê hatin girtin. Welatiyên bi navê Fethî Can 64 salî ye, Servet Yıldırım 31 salî ye û di şeşê Sibatê de di çerçeveya lêpirsîna serdozgeriya Komarê ya Rûhayê de hatibû min çavkirin û piştî karûbarên îfadegirtinê yên li emniyetê sewqî edliyê hata kirin. Dozgeriyê bi hicceta îfadeya kesê bi navê EK
جان و یلدرم بدیا اندامتیا رخصتنه بداخوازا گرتنی سوقی دادگری هاتا کرن سیمین دادگری جزای صلحی رهای بهمان ادعای بریارا گرتنه دا و شاند گرتیگه برنامه دنگ برخوادن قدیه حتی برنامه کی دن بمینند خیر و خوشیه ده دم باش نه تاریکی زندانان و نه درابین حسینین گرتیگاهان دکارن قیرین آزادیه یا گرتین آزادیه بربند بکن دنگ برخوادانی